RIB yataye muri yombi umugabo witwa Ndayisaba Félicien n'umugore w'Imanishimwe Rebecca batuye mu Murenge wa Mugombwa mu Karere ka Gisagara bakurikiranyweho ibyaha bikomeye birimo kwica abantu batatu, gushinyagurira imibiri yabo no kuyihisha mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso. Aba bombi bafashwe kuri uyu wa 11 Werurwe 2026 nyuma y'iperereza ryimbitse ryakozwe n'Urwego rw'Igihugu rw'Ubugenzacyaha RIB yari imaze igihe rikurikirana abantu batandukanye bari baraburiwe irengero mu bihe bigiye bitandukanye. Mu bantu bakekwa ko bishwe harimo Tuyizere Violette imyaka 30, Ndayisenga Alexis imyaka 25 ndetse na Iradukunda Pacifique imyaka 21, bose bakaba bari bamaze igihe bashakishwa n'imiryango yabo nyuma yo kuburirwa irengero. Mu iperereza ryakozwe n'abagenzacyaha bari hasanzwe ahantu hatandukanye hakekwa ko hashobora kuba hari ibimenyetso bifitanye isano n'ibyo byaha mu rugo rwa Iradukunda Pacifique ruherereye mu mudugudu wa Karere akagari ka Mugombwa mu Murenge wa Mugombwa habonetse ibintu byahise bikomeza gutuma iperereza rifata indi ntera. Abagenzacyaha bahavanye ibice bitandukanye by'imibiri y'abantu bataramenyekana byari byarajugunywe mu myobo y'umusarane mu buryo bwo gusibanganya ibimenyetso by'ibyaha. Hano hantu bafata ibimenyetso bahise bahafatira n'ibimenyetso bya gihanga byoherejwe mu kigo cy'igihugu cy'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera kugira ngo bibafashe kumenya iyo mibiri ari iy'abandi ndetse no gukomeza iperereza. Mu ibazwa rya Ndayisaba Félicien ari we wamaze no gutabwa muri yombi yemeye ko bimwe mu bice by'imibiri byatahuwe ari byo witwa Ndayisenga Alexis wari waraburiwe irengero akaba n'umuvandimwe we. Uyu mugabo yavuze ko yamwishe tariki ya 21 Kamena 2021 amuziza ko yari yaragiranye imibonano mpuzabitsina n'umugore we. Yakomeje yemera kandi ko ibindi bice by'imibiri byabonetse ari bya Iradukunda Pacifique yishe tariki 5 Mutarama 2026 ndetse n'ibya Tuyizere Violette yishe tariki 4 Werurwe 2026. Iperereza rya RIB rigaragaza ko Tuyizere Violette na Iradukunda Pacifique bari abacuruzi b'ibiribwa bivugwa ko bishwe nyuma yo kuva mu rugo rwa Ndayisaba bagiye kugura umusaruro w'ibyo yari yejeje. Amakuru akomeza agaragaza ko aba bacuruzi bahamagawe n'umugore wa Ndayisaba ababwira ko hari ibyo bashobora kugura. Bagezeyo umugore we yahise ava aho hantu asiga umugabo we kugira ngo ashyire mu bikorwa umugambi. Nyuma yo kubica bahise batwara n'amafaranga 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Imanishimwe Rebecca umugore wa Ndayisaba Félicien ari nawe wamaze no gutabwa muri yombi akurikiranyweho ubufatanyacyaha mu cyaha cyo kwica aba bantu batatu. Urwego rw'Igihugu rw'Ubugenzacyaha RIB rwashimiye abayobozi n'abaturage bo mu Murenge wa Mugombwa bagize uruhare mu gutanga amakuru yafashije mu gutahura no gufata abakekwaho. RIB yanashimiye abaturage bose kujya batanga amakuru ku gihe igihe cyose hari aho bakeka ko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi kugira ngo bakumire ibyaha bishobora guhungabanya umutekano w'abaturage. Ese wowe utekereza iki kuri iki cyaha gikomeye komeje kuvugisha benshi? Tanga igitekerezo cyawe niyo yagiriwe gukanda subscribe ku Itohoza TV kugira ngo ujye ubona amakuru mashya kandi yizewe buri gihe. Nujye kure mukanye ndakuzanira andi makuru.